wazalendo watukufu wa Komoro, ngabondongo nsuyele wani wakati nifanyo video gitsingo kupewa ebonge nsujwe nu hadisi ndrini akainu mwengoni mwezi ndongo ikaungarishe mezao ni mashirika ya uvundo ikao mashirika ikaunga Komoro akayami mdu na juanje nifanye elema aba hana takridi ya 5000 fraba ikao toujours ngabo problem za connection. Wazalendo watukufu ngarjo endelea esheke connection rudi tsinzi ha wambese wanu kawo wanroshea watsuhanza rijebanu urionese utukivu ikaondore mao harumwensi hatu ngekwezi watukufu wa Komoro ngamumronize ntosa za salamu zahangu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngar aminio kana indensi ya hatu siwana wa Komoro ikawe kansi vanu miukansi hasura ya zamana mkomori miukansi hadzina la mwana mkomori ebonge ngamndengwe shaba hainu nibehe haruma emabavu ya hatu nibehe haruma emiji ya hatu hususwa ni de mashababi walu haruma emabavu ya hatu ikawe risala inu ngamumbeshioni ni mwambie ni ya ukaya ensi ya hatu irengwa ni madhalimu rangu hale irengwa ni makrimineli ranzi hale irengwa ni mafavalu rangu hale irengwa ni wedzi rangu hale ikao ngarjuwa ya ukana zinuka zijandisa abaha imahu yezizinji zabira vanu emwana mkomori gukozo ewa ngeri sala inu ngamumbeshoni ni mabavu ya hatu ni mwambie ni ya ukaya safara ya lelo inu ritijeri rijihundu ribayanzia ritijeri jihundu rimana na wandu hasiba bude mbabi za mikatra dipe wambari ngwanzo wende harumale jubala mawakala la hamramba mruna fahamu haukaya rangwezama rilo nizo mruna nambie eshefu wa mji ngena rolindri yemera wabavu ngena rolindri ye prefe ngena rolindri wandu wao kwatsi na mradi lelo harumwe mabavu ya hatu ngasina madepite wao mruna nambie o mradi wa hatu simaranya wa Komori ikao ngari hundrao harumwa o wanadamu wangu inde mano kanga mbehweri salayi mashababi wahe mabavu ya hatu lelo ritijeri manupilewa rinji ya haruma problemu ya wandu ikao ngarendora watsashile maisha yao shatsi wandu ikao ngwa hozwao nisi haruma mabavu ya hatu aukayeka wandu anza mangaliba Komori o wandu walona nkili o wandu ikao wohanza miji o wandu ikao wohanza mabavu wautsido wandu ikao ndo lelo wendo haruma le chumba la mawakala ili maudu wajewari wanili haruma mabavu ya hatu shango tso hundra isomba biza wandu ratsuka uzijua ya mjwele wana mnaje mwanadamu ulo haruma mji yambari ngondo depite wabavu ya zingiziwa ni miji 12 yatso hijua yabo nuha twarbo mashababi ani mwambioni lelo ritijeri manupilewa rinji ya haruma nkodo hawandu ikaunga rendora watsashiye mesha ya hao kwezi watukufu Tanzani mrongozeni ni wandu mwamba nyima opposition ni mwambie nukana na mrambi yezekweli ebanu nyinga mmanao na ezimbi ilise bonsi mhemkansi haukana etwa maya ya ukananga mwanili yawe mwanamkomori kaiti thumma zondrabu mjwele wana mnaje kakweli mruna nambiye wakati kao vajoka shiunga shahatu sonsi pia vake wandu wajimilikishe wendewa wale walimewa wale halafike ya baba tusisi kartina yefurswa ya wendare ndera renge mbavanu ndera lime riwale izo ndabu
abuwa jowala bature hunua shakwa jowala wahunre mavuna rudoba ringa redo haruma mashitaka izo ndrabo garanzori mwambie ni nyima opposition na mkera mfanye conference mfanye kongre hanyo nsipia nyima opposition mwambaga mwanao na ezimbi mla muhemu jose omhono mwambe ukana rangule lo kabatsi opposition komori haukakara na ushindari wanenezi ya zali haukamrungu juzisu jana harumaze voti nyonsi pia mfanyawa unafiki nezendrabu bandu ya hanyu mwambanga mwendao haruma voti bandu ya hanyu mwambaka msuhenda haruma voti ngena mjemkensi mrambiye emavuna hawiye marunda mwaya parisa harumwe mwana mkomori enyi mwahenda emavuna hindrini harumwe mwana mkomori enyi mwatsuhenda emavuna hindri nyonsi pia nganyisawa ewange lelo mja mwambanga mwendo haruma voti za madepite ikawo wanyi mzamba wanyi hanyu ya ukangarendao vanu besharende rihundu shazalingu jorenga eizo dizondu wako hamba wanru kansi wamba ukaya abahaze voti za hema depite holiho ngarendo rumale jubala mawakala la hamramba rendera badilishe sharia iliye mwanaha hewe yeti jorenga yensi haendesa wanru hamba ukaya ranguri wanazembwa na zinuza jana rifanya defeti rifanya errori lelo na rihimeri tsanganyi hebazima riwaneze mbwana zinu nando ube hama depite ikao ngari aminio kana hena wakati kao ze voti zinu zerewa rirudiri hunduri bohwa ya wesa iyo nga sina plai kao ngari jobi dirifanye shetsikede namna inu shaka mna ujua kweli wangu wa siyasa mheba mwambe ukana ngari jua ukana rehenda ngari jo uhundra shangari jo bohwa ya uo tobi hindri hakika Mwenyezi Mungu ani eabo wewe mndu wa siasa je osubutu heba nukweli kutsomba ukana ngarendao harumaze voti sha esafara lelo ndo lelo hena wakati bajofanya hamafitsi wodo sikwe komori jo kundra shango jo banukweli jo wambe ukana ngarjuwa ukana renda harumaze voti ngarjo uhundra shangari jo bohwa abona mndu siasa mribulie simarahia rilobanu rikozao rambe ukanga rikozao mrensi basi yasaka mtu wa siasa haupo mlowa nafiki mtwanze nsi yako mwari wa sulfa wangenga mrongozo ninyi ma opposition na mjusa umuhono dingohi mwambeka bati opposition babanu kairi sise karikansi banu kairi le jeshi la Komori lilarambao hifadhi namna wari wao namna warangamizao raha na nyima opposition hauka omwe ngaritsingo ujokana linu jeshi wanutsi wananyasi wanungu wajojua warifanye nai wajokanza wazifanye shatsi da nyima opposition lelonga mjuja mwambe ukana vanunga nyindasi vanunga sibadzima na bala hondingoni hula balanga mwamba undongoza kiunafiki ngende mano kabwa Komori na rjuisa shahitwa dingosi rizambe bo owandu wanu wansi wandu wanzao nsi wanutsi wandu walona hajanansi wandu walona bezwe ne mishahara ya hao ne magari manene ya hao haukaya owandu wanu lelo kwa na ujua waje waridabe lelo mjwele wa namna jibwa Komori ngasibanu si huliliwa wana wenshi harumwensi yinu si ukaharuma tabu ya maji si ukaharuma tabu ya mbenro hula owandu wanu kwa japa rohe ya wazone saukana mwana mkomori ngukozo waubakisha hata usiku ikaunga voti godo usiku kohone mijinru yinu aringo endo madzihoni ukohone mijinru yinu iheya yamba ukana aringa votabu mnduna nambiye rango wakatazali ya kansi eba tolo ruhonga maisha he mwana mkomori ngao madziro ata kadonga namnabi emru ya paro na kiki ya habanu yaone sokananga botabu ngabo dziro
emru ya paro na Burhani Hamidu ya heya banu yamba ukananga botawabu ngabo nziru mruna nabi emru ya paro na Abdu Swefu ya paro habanu yamba ukana mwana mkomori ngukozo insi haki shale lobo wamba ngwenda uharuma foti ngwajole lokana hena bahanukao baduka mwana mkomori ya koza ha mwana mkomori ya ralo hitwa wandu wanule longo wajo hambari ngwendo matsihoni inu sambla wanule asimuhenda mwana mkomori abaharelewe rionese ukaya notsi de namna inu ngebidori doka na pinisio ya unikemi jinru inu paswe nti mijinru kao nganzao nsi inu mijinru kao ngarendora watsashie mishahara yao o waloba nuamba ngoma depite harumemba bafuye hatu o mradiri hundrao indri ijekele longa bomba biza wandu wambongo aringo endo haruma voti za madepite lelo ngarjoka wa hundra indri harumemba bafuye hatu nuna nabi simamia nukana harumo ezifaya rangu shefu wa mji rangu prefe rangu mera kabatsi hata mradi kao ngari hundra harumemba bafuye hatu kwezi watukufu nswanzani kemle bale jotongilo jinji ngamanzo nrongoze mbabiza wandu wako heyaru mazerezo zinuba bandu ya hao da wala mbabiza marwa michele wala riko hamba mbabiza mirwa michele shangara nzori mwambie nukana banumwe heya banu wakati ngamjide yao hau wakati ngamde yao embaye zinu haukabandu ya hanyu nyihone saukana oanru walo ulaya wababu hao kwatsu jabanu hemaisha madziro hemaisha mabwalilifu ya remawe mwana mkomori ya ukawajebanu wajewabu wembabi za entreprise kwa mwana mkomori ya tujuanzaje harumwensi yae ya jaya investise harumwensi yae ya vumuma hizo ikao de maisha mabwalilifu ikao ya mrema ho hauheze tambu haukanga muaminuke mwana mkomori ya joju harangu 5h du matin yende hazini hata mpaka 5h du matin muaminukana enge haka komori habu wemba bizahazi zahahe abonge nezile raya henda hazini nezile rabidia bai hazi shana mnambi yenye wandu kaunga muheyao vangu mwamba ukananga bo amani mwamba ukanaye raisi wahanyu hajohanza yensi ibadili ndahu ibadili shendaba. Samahani watukufu dakika nzima. Samahani. Aukaya ni wandu ikaunga muheyao vanu mtsona vision harumandongo zendao harumansi vanu harumansi nganzo handani bakema akama yode sabakoka wakoka mru haja investise rekamjeni rekade mnyinsi ekange na mapesa woka mahakama shale luka mna ujua muheyabo mwambe ukana ngabo wandu ikawa mbangu anzao daula ya haki kwa tsuja wa investise komori mruna nambiye mwanadamu ya jorenga sio ya maji mruende haruma kuveti lafuha mruende ya dore hasio ya maji ya jai hole laru mwale kuveti abo umratu hamo mru hatu elewa namna ajebu komori ngebanu nyinyi ni wandu mbabiza wandu mheyao banu mwamba ukemba ezinu ijo hanza hena mwana mkomori wandu waje watsanganyihe wa undensi kamtsiono kabanu nyinga mtsingu hamba ndrongo za drabu mruna nabi mwana mkomori ngujojuha yendea pare mapesa ho meki mwana mkomori ngujojuha yendea pare mapesa ho banki ya juhea sasa he Dubai ya juhea sasa he Dar es Salaam ya juhea sasa he Bushini yendea hule mbabi za zindu ya jea sahilishe ile mwana mkomori ya tijue ya jo puse ende bala hunrajina sha izo dezifanyishi hao ele lo mnungwendo ya pare 5 million homeki ha mru ya juhea zibali yende Dubai hau yende Dar es Salaam yende ya hule mbabi za marchandise ola habala 5 million halafu mru yende ya hule mbabi za marchandise pour Dubai
mru hende hazihulu na rtsomba hazihulu pour 1,500,000 harenge kontineri hatiezi haba hizata ziwasuli Komori na rtsomba yo 2 millions hajola duani hajangwa nzo ya libisi wa 5 millions yonda ile 5 millions ya ipara homeki yabo mwanamkomori nguduko basa ana mnaje yabo nyiko linga mwanza we mwanamkomori ya jake yena nyi ya badidishensi ndaba mru ya para 5 millions yenda Dubai yenda ya hula zindu ya bahiza za wasuli Komori ikekwa lingu jo yarudia libisi wa 5 millions ola duani yabo mwanamkomori nguduko basa ana mnaje ni wandu muheo banu mamba ukana ngabo wandu kao wajo hanza rais wa daula hapara wandu waje wakebazima wa undensi ngwa undao namnaje mruna nambie mwanamkomori ya joka urwaza maliza haya ya je investisseur mwensi ya Komori suwahabu wa duka suwahabu wa marchandises zindwa China le duka lahe litilo mro haule duka lahe livunziwa owedziwa parihaniha wabali wasoma hakama ngesu vingyo ndahu mruola kature jesu zindu zaha mruola katu wanruola kwatu sezisewa shabo emwidzingo hezo magobani yabo mina hibiwa bo basi yawe garantiyo ndahu yabo mahakama ngaundaba mimi hakabona kansi banunga mwambo mihamba ze sursu nizo mimi nambao haujangaje haukami mwambia nukana mi ujangaje mitsido rumilo haukami mitsimru rabidin rumilo shaba Komori ngabo usiku vaparihani hamwidzi harumwa umra wa mbuzini ikao mimi tsende yabo sidera mzingara bahi owandu wakanza wa muumwe siwambi okana nono msimu uwe na rimbali yerenda rumwe hifadhi rendera mnika hifadhi rijue sha rahara jambali yenda rumwe hifadhi rimuzisa ezinru mwajama vunzale magazeinu ezinrungizo ndahu harambi okana waka wararu shezinru ngabo bandwi wahuza ngabo bandwi walona mna nyumba panga juu ihondi ho wati ezinru sha yankilia hangu yambi ya wala wenyezinru wala wahibiwa samba nono ibana woi yatiribalie uhapanga juu sheleke trokange na mabandi wanoiho watujenda wande wariuwa yabona rimbali yoso polisi ekari mbalo so polisi ngarjo hambiye polisi ridunga ne sina rendera rengemba bezinru ezabakisha ziloho ndani okay rifanye namna hiyo ridunga na riso polisi nationali renderi wambiye ukana waimwiti ramzingara shakarja kanzari muwe rimbala utarumwe hifadhi shaharambi okana ezinru wazirenga hula bandu ngabonusu wahuza ngabo bandu zikaongizo haruma nyumba zilo panga juu rijohanza banga sina mapesa banu ekaka batsi mafura ngarjo te mafura nori dunga ne sine mwidzi woi rendera atore kipere mbabi besha de nusu enga mtu awezwe polisi warambia okana bona mwendezanyu babo ngari mwehonso banu na mwendezanyu esayonga rijo mparani na mrinike na mwenza nimero sambasha ebanu ngarendo zatu ngare honso nimero karitsu kamtsu jara dunga na harumwa gari boyamba enuswa hezindungizo panga juu rendara rekiperemba biyo ratso hunda nusu ya hasara shanga mrambore ndezatu karutswele wa umra haunu warambio kana shia na mwenzanyu ngarjo mparani ndizore nzatu mwenyezi nru ya hibiwe zinru kaja parwa mwidzi hapulilwa enza ezo mrungu tokoza mbaje bwa Komori ye hizo diso mheo banu mwambao kananga mwanzo wandu waje wa investise harumwensinu dobe mru toka urwa nsungua yende ya refumbu hobarini ya heboju wajo shinandahu dena mkeradi ni wandu mko heba mwambao kanaye muwahe daula hanza wandu waje watsanganye hewa undensi zondrabu ambese wanzo waje watsanganye mjomo wenzi hakabano kamrwa kansi banu ganzo mrwake namba maarifa ya mbanki linti timrielewe ensi ya hangu ngenda una mnaje yensi ya hango banu yare mandaba ngemru ya mbengu paro wajeni haumrungu paro wenyinsi mria jambe na mje njeri bwemba biz entreprise banu bambese
heni mndungujo shindarengewa na wakomori wangawe shamndungujo yabuwe mnduna nambe mndu yajoka urengaze malizae yaje yabuwe yarengevu yani yazingare vwai yaibuwe hanywa yarengeze malizae afurizaru mwevwai wajuhamo vanu wana wakomori walobonze onsi pia wallahi wajonza waje wakenzaru mwensi yao wallahi billahi shandi yo da machine lelo mrunguru ho Faransa mru hawa suli komori ani harondo ambabi za zindu Faransa ilia jaunie mwanamkomori ulo komori utujoshinda ya hulambendwa za 20 abam aminukana namna ya rondo wezindu kujoshinda ya hulize mwanamkomori ha 50 euro haja ila mbendu ya fikiru kanangu toka hii huza 50 euro ya hulize raia ilia ya salimishie yomba godoro yomba konjilatweri yomba firigo babiza okazio haunokana kairin rondowe baambe se mwana mkomorulo komori ikashidia ulumba konjilatweri mba firigo hasaero ambe sabo timsahilisha mru hajola duani hajahare mwampala hata ijihundu ila konjilatweri ya lazimu ya hulize mwana mkomori hesaero halibisiwa narusamba halibisiwa 200 euro hausa 50 euro yabo kutoka ulize mwana mkomori asa euro wotujinga abo lazima ya muulize 200 euro hawe 250 euro yabo yawangamio dami mtiti kejazia yabo hatowemba bisa zinduza hola duwani harudi haja hadungwa na empo hata na balange na malene meki ngena malene banki harudi hadungwa ni empo honzia ni hunu hata harudi hajundu abale duka harudare ngemba bie hapashaja za Ulaya ngabo nyinga mwanzawe halakika Mwenyezi Mungu komori badilisha ndaba ngabo nyinga mwanzawe ni wandu ndingo uheyabamu mwamba ukane muwa heda ulangwanzo amani hapara mwandu wake bazima handaba akamnyezi Mungu shayo haki ni wandu mbabiza mirwa michele wakati mko ujabanu shasa mahani bari mwambie nukale jotongilo 0 vanu inde mana liko mwambia nukana vanweka mru haheya vanu ani mru na hunde wakati mru yaonese ezendao haruma ensi hai izo ikao de madhalimu kao ndo angamiza wensi hai shaketi na furswa nje vanu nje nrengane mina ranya ikao ranya wela ngukozo ewe uboranya ulo Ulaya hakika Mwenyezi Mungu uyenshio haruma mwenje uyenshio haruma maji ikawe dunia ngejo ukundra rakomori ani rezo mbo mpashi yao za jaja komori vanu hakika Mwenyezi Mungu ni wandu mlo Ulaya msutenewe mbaye zinu mimwona ni wajinga ani mumwona ni wandu wala tazankili swafi wabwa billahi hauka mupara mruvanu yoto kiriti para mlo Ulaya hanambio kabodezi samahani harumadaka nsanu ngamjo upara baba nutipashie shombo shauzimu mnuna nambie mru ya paro pasha shombo shauzimu komori ya porombokana ya paroreje hau ya porombokana lide bangu mjopara hau kem komori ya pasha ya shombo shauzimu shakomori yompaka maudu nswa kiyama halafu nyinga nyiho ngampasha undu shambao metro ngampasha uzombo shauzimu mhabo juu izo kazi na uporoja komori mpaka dunia yekundu halafu kweli haka Mwenyezi Mungu ngamuheyao yabo mdefande mbaezi ikaongere ndo nai mbaezi kauketi na tandongozo fanya henye indensi hatu ngawe Ulaya ngawe Dubai ngawe Dar es Salaam wenjao mshana ningo bulo maji huyelo uso si unumpaka mru hule bido la mengo mitano paka mru ya hule bushi henye ebonge mana nakana nsimwambie nukana ni mashababi mko uheba karijamba msifuarie karijamba msiwe michele sheka mroja banu mrungu wa mbondrongo zahe mruna mbendrongo zahe ensi namna etsohenda namna je abidiende namna ya abidiende lazima serikali welewe mabahazazi wawasaidie hususani de la duani haukako mkomori ya baha ushindo hawaha
hauka besha shumangi shwali sha owali shilobonze hotso shitowa hola duani shi triple ye bei kaundo shi uziwao bonze yaba mwana mkomori ngujoka uhana mnaje izo kamuhe abantu na mje banu jeri zambe shatsi dokana ringa mambo mrukaya ari mbabahe habe bambuzi ola hadoka ado halanda no haminazi yabo yankili yabo mwana mkomori ujohe yaru maudo wambe ndongo zitona hata mradi ngona mradinde ewe haba nuamba njibu na ndongo iti mrunjibu unambia ukana eba nuwewe bodezire ngojifahari hawewe bodezire uheya yabo ngo armaza nyido hizo kwambaka wani ngwamba shemezo dabula haki na babo desire jana uka we mekanisien ukaunikiwa dhamana za mapesa wendewa hule zombo za hema gari ya Comor Telecom huja shinda hujafanya uadilifu mapesa yayo huyarenge huyali banu wewe bo desire ngo heyo yabo ujikaze no yabo hundri haurengwa mekanisi ya rumale dahola mamwe urumwende wa hule zombo hujaurenge mapesa yayo huyali hizo ndizo mrako ujibu mru haruma bangu amandalini iliye sayo bangu mimi maudu ilini change ne kubaluka kodi tirende nayi banu emanari ko hambo kanema opposition wanrabu wanu tsido watuka ubadilishansi besha zalala wa maudu zinumi uzamba yakanga mfikiria ukana heni hali hakika Mwenyezi Mungu ngamtoka helewana mnacho ukakikide joko jarume ensinu ibadilie yeki kikachaka yabo hafanya kachakabo yakaurirwa hitswa yarifungiwa jumba hatu yarirenda nayi wode joko jabadilishansi ebanu heni hali hakika Mwenyezi Mungu Buruhani Hamidu aka presida wa hene dahola assembly eizo yafanya hindi ensi yatu wasulinda yawode joko jabadilishansi yabdu swefu akadwamana wa hene dahola drokarbiri ratsuka huniha ratsuka undra mafura retrogarini yawode joko jabadilishansi hawakadha banu rikubaliana ukana baada mawamba ukana ngwako zao baturi jihundunga so dingoni mwaora mbanga riko zao rijihundu haruma banu bazima sheko wanuda wanu sotabu ekema bibonda wanu aboze koroshe pamba haukamuzamba ekademba opposition yinu wanu wanafiki wanu tsido wajoka ujalelo ari waringao nsi wabadilishe kwa wakana dhoma na bojana mamadu hakanensi numa haminga eizo yafanya hindri haukaya banuba Komori zinumu uzamba yakwa mwengoni mwe hatwari yarirema harumensi ya hatu unumsuiba ndokaya heni ya karitsuku baliana ya ujua ufanya butei wode ujafanya butei shenda na mwende mwangali arilelo mlimaji ya tsuparo ela barini ngwendo yani kwa dhamana yao ulozi ena mwende mwangali mlimaji ya tsuparo limantomanti ya uza ari ngwendo yani kwa waziri wa heyankiba ngwendo yani kwa waziri wa dima ya buripotea haukaya zinu dizo mimi niko uzamba haukana mwende mwangali yo mwiso wahensino banu yarema ena mwende mwangali mruja belu yambarile longe directeur de cabinet chargé de la défense iho hule na hule akamnyezi Mungu wa Komori hauka belu wanudo wandu wakaru masa kaderi nezesifaderi mda wa mahamengo miraru ya heze kaderi nezesifaderi mruna nambiye ombaba hanu balombeu ya jimbi haumbeu ya mbatse ya husuyana na belu haukaya yode yani hiyo yode ya lazimu ikede metodi ya hahe shamwende mwangalie ilazimu ike mruja belu abahayinu kwamba ukanamru ya kadhoma na waheze kaderine za sifaderi ikeo mwea baha ngujerekola trindi ngujerekola jimbi ngujerekola mbatse ngujerekola mwa shana mwende mwangalie tafauti lelo mriabidia jerekola jimbi subhanallah haja lelo ari ngujerekola bunduki iwa hule na hule kola jimbi na kola mbudu la kola jimbi
na kola bunduki ho ule na ule tikaufikiri ukana mruja ani mruminizwe mathalani wode ya lazimu ya jere kola bunduki haukao mwe bunduki yotso kana mbamri shana mwende mwangalie kola jimbi haukola mbatse halafu lelo koli mburi abidia jere kola jimbi ya jere kola lambatse lelo koli hajangu jere kola bunduki ya warjo faunu pia inde mana likosa hamba banu hono inde mana likosa hamba banu ya kukari kansi banu inde nsi hatu lazima rizambe kabati wangu wa jojo urishangaza karjamba karina haretewa rabewa ndau bini harumaye restaurant zanatani mana wale prizo ila walaba hamihi para restaurant zanatani ulati prizo restaurant zanatani mana restaurant zanatani wotsopa maelea ya ani wotsola maele mahuhuru ani yode shaula kolo prizo ila restaurant abo kalelo sijati kansi banu siwonesa wotukivu nemaisha madziru nemaisha mabwalilifu yarema mwana mkomori abondo tsoka mwendeze mbiyo mje mnirenge bo garage mnibehe dawin armwe restaurant zanatani yabo je yabo shanga si tayari ya wenda armwe restaurant zanatani haukazi numuzamba zinu miuzamba ndondo ukananga monao rangu nafungulwa ça fait déjà nsujwa mezi mingabi abo deja wandu watsingo hamba ukanaye banu raho msafara haukazi numuzamba kana mushukurie mahakama ya Komori haukawa wanika daraja harmensi inu haukaya baada za la sumani bwana heri homjuli hani huwa hahe hawo desire de wabili namwambe kama mbona rabu Komori nitwe shia kamjaporosha waziri ya pashia yangwa kana haja kamjaporosha mba directori yangwa ipashia yiji kamjaporosha mba ministri yangwa ipashia yiji kamjaparo nitwe shemu daula hapashia emu daula haja Laurent Desire afungulwa alhamdulillah boma kama Komori abo mnika daraja inde manu kana susu butirikansi banu hawamba izo ikaundo rifikirio izo ikaundo rionao haukainde nsi hatu karina ujuwa rengwa ritulwa rumaitrea singa rifao o watorongo wangu afao o warungo wangu afao ngia wakika Mwenyezi Mungu ngarjoka huja ani risababishiwa karina ujuwa rirongowe rambe izo rizifikirio rambe obahanuruka ngari kozao karina ujuwa emi ndo bekati fungwa emi mjumando emi kairira ndo emi tume pia ifungwa shaifungwa haki haukaya ni wanduka muhe hao banu ikea numashangaza wallahi karina uparoshangaya ngamjopo ambabizana haramu ngamjopo ambabiza mbe ziriparsenziani ziriuwe shanga sitayari wallahi nga sitayari karitsuhura emuri mrao Mwenyezi Mungu bali yamba fa idha asbakhta fala tantadhiru sabah haina yashelo abo tasati jini kotoma bumsana eba mru hamandami mitsatifu ibakisha ni parse wangu wende wansisonga mani wanikazeo msaya haukati mwambia nukaya emana nsojo juwana kakandaza ntsina tafauti ya hangu na mbuzi ntsina tafauti yangu na mbuzi esho na kaza mbuzi dabundo na carte d'identité shambuzi ngutsozungulia hata hagozi lenkudu hula hali hata hagozi la popai hula hali harudaja hahububwe bande jumansi hakazema gunguno halala isodi zatsoni unra ntsina maisha ntsuyaona na abutsamba titendelwani madwalimu warengansi no ho zamba ngarijo zamba simwambia nukana ngamombo Mwenyezi Mungu nsilaleho ndani hangunu njuhebo tasina mbatifu ngamombo Mwenyezi Mungu kenyide mjo mtowero
nga mombo Mwenyezi Mungu ikawa nyide mjohu mtowe roho ya hangu shanga mombo Mwenyezi Mungu nsife kwa itandani amombo Mungu nife hoshemeza haki yangu ya ukati tendelwa ni madhalimu ilazimu watike madhalimu iliwa wanisahilishe maisha ya hangu nsikiaru maisha madhalilifu ngenga ni mwambio nukaya na mpuwe mbabi za mbuzi na mpuwe mbabi za mbe na mpuwe mbabi za zambwa na mpuwe wana haramu waje wari uwe honziani wallahi nga raswi meo wallahi nga sitayari wallahi billahi ri amini hauti amini izo mimi nambao kananga mkozo mda wa maha na maha sijojua nikeha madu wanama rakaba nuraka ushemeza engwa unda kubilelo haina mndu harengwa mbazi ni nguvuro hula ngusindi ho hula maisha imeshaonge ndao yotsimbi hakami uzambando noruka mwana mkomori wajibu urengwa hazina rumwensi yao shawe rengwa hazini juwe namna wambao baba nulelo mwambiani ikalelo mruha hayaba ngushemezwe mesha madziro imadwalilifu na ezimbi ikamru harengwa mbahazini sanisho shauti rudi unrihokana ngo heyo banu urudude wala wanduikao mkabazima mkawa uwanesokana ngabo ezimbi no aboke jabadili inde masikitifu kao miusikiti hana wanaama jana wa heya banu wamba inumba ezi yanuma krimineli yanuma diktatweri wanu wakwati na kufuru watu wamba warudile longo ambao kanangwa uhodingoni mwa mtume subhanallah la hawla wala quwata illa billah zitini hunre na minga mombo mgu zitini hunre hokale longa mwendo nafanya video nje banu nambe ukana wala wanru walone mihono ho walone damu ho mihononi ila damu ibanguha na minga mwono damu wetsuli hao ho mihononi mrutindami ngami tayari ni fehemba unaiya hangu ngami tayari ni fehemba umaskini hangu sha izo na hamba samba ukaya minsuyenga surwaya wala nsuyenga madzina nga mremo systemu mbi bo wakati mjo uriveshemba majingio heli ya lazimu mitso joja banuna mbeukana nga rishukuri yao bodaula ekanga mrerawe mba maji ekambuwa mbabiza hazi wana wakomori wenda wasoma warejeo michini hao watsingo ulalanda na mafenesi mbuwa mbabiza entreprise wana wao warengwa hazini wallahi mitsojo jabanu nambe ukana ngarishukuri yao bodaula alhamdulillah ngarishukuri yao shara hili ndizo mfanya nyitsi wandu washukuriwa ni wandu olaniwa anafungo jona kweli wandu wajiba anu kweli kwamba ukana ensipangayo ngasina l'hôpitali kau hata hawasa ila yandisiwa neze l'hôpitali za Makufuli mwajo mremo ya mlazebema ila iundwa bazima na Makufuli na mwende maonezo Makufuli afanya Tanzania riparo mwambianukana vanu l'hôpital el marufu ila irende hando shanzo shaumelea haukeni wakatazali ya roha yenda harumansi yetswambe l'hôpital ata ngasina mahamfu kare kamili eba borunemba l'hôpital el marufu lovala itoshindo kana mbura hafu itona mba mshana eba lelo akamnyezi Mungu ngamwendo mwa hejumba amandalila eba wandu hazi waongo ondahu wandu watoka ushinda waswanaisha l'hôpital el marufu aongwa ondaba na ongwa ononga mona wemba l'hôpital el marufu ila ngio vala ngabomba biza mainfirmiers lo vala ngwafanyo mezi 6 mezi mingabi kwatsulibwa gira baka Mwenyezi Mungu ndongodoka munde jumba la l'hôpitali baba shanga mombo Mwenyezi Mungu mwende mwalinjie wanye ranyi rondo shanyo rwana mwende mwalitsamie Mwenyezi Mungu naliponesha rene l'hôpitali Mwenyezi Mungu najengie riponesha rihena mwana mkomoru kozo nezo mkaundo mrirendao Mwenyezi Mungu namponesha rene l'hôpitali ila mwende mwaitsamie nyinyi wanyi ranyireze fami za hanyu wandu ikawa kansi vanungu asufuwe mbaezi yabo
bahaze taratibu za ukana wandu wa hebanu wandu wambe akamnyeze Mungu ya ukakweli ngamuhe yao banu wambe ukana yensinge paungayo nda huu ni wandu mwashindwa ni mbihiro ko mbihiro ni banu yabira yetsoka za beshamba ure mndu hajua ukana mbihiro kaza tarehi ebanu nyinyi hakika Mwenyezi Mungu ngamjoka uheya banu hena usiku nyitsomba ukana mfanya msharikiano mfanya mikataba ebanu mikataba mko ufanya yotso ndayangamila ho barini ani namreleze ensinu haruma projet alhamdulillah haruma mikataba shukra walhamdulillah shaehe ngeze projet zo hasulidaba nge mikataba yo hasulidaba haina yezia jabanu yotso amba wafanya mikataba hena nsia jabanu yotso kaza maboya saya projet na sirangamia yawe ndongotsi dokale longa mjifariyo mndu nanambie hakika Mwenyezi Mungu mahazali ya kansi vangu mndu yanambie ndongo nzima ikaundo endelea usoni baba nuzinudizwa abidilike nsiba nurudo shindana hena mndu joka haja vanu nguwaniliwe mbaye zinu hauono kana harwa mchele shamndu na jebanu mndu ya jaone sese faliki za tsonge za rahaba nurizambao hauka mimi mndu nanambie harumansi votsoka ndongo nzima yendelea usoni ngeri jodoamba ngaritsahoya bili shabadilishia hunu maji ritso yawana mwenje yenzia unono msomo kabatsi hata nzima yabo ikao rambao kana inuisa isaitimu shaina usiku maboyasa haina usiku mikataba haina usiku maboyasa haina usiku mikataba na mrenzo ujinga baba nusika karja bira harumaze likoli rawasuli daraja shetsukani hadi mwanamkomori katsuko katswela ukana harari lwangu kozo iba munujinga ndawo biunu musurutu danyi wandu ndo ulaya surutu danyi mlo harumwe mabara mko hima banu ya usutene mbaye zinu na mtsuja banu hindi hakamnyezi Mungu alabahani mambioni na mtsuja banu hindi mwacha mwaisha manda siba na mje kwa kamnoshinda mkenzi banu ya jabanu katsundo fanya kenzi juru ngutsoroda pasha enza hende wamba ezinge ndaondo msobanu msobakisheba ewe mndu wamba ezinge ndaondo aburango esa wamba ezinge ndaondo abu aminukanga bo mahakama hu aminukaza sharia piangizo rwaze mali zao jawe investis ubakisheba wensi ndaondo we raisi ya rumaondo shawe mnafiki we jabanu kunoshundo fanya kenzi juru wala hujabanu utofanya mashughuli urudu pasha wenzao notso bakisheba no ndi bo mwana mkomori wambanga webonze ratsi unafiki wao urensi zendrabo nge kwezi watukufu nzanzanike mle shanso kwanza Mwenyezi Mungu na jenlie ikema shababi mabani hangu riko haru mazerezo zinu haina mzimandasi ya dosane ya doonesa izwekao ndo rizambao vatsina unjia za marahoni vatsina unjia za fami ya mndu vatsina unjia ndongo za mndu shari njie haruma idaula ya hatu rinjie haruma insi ya hatu namne kaundo riko zao ikaujabanu bomwana mkomori ngamiradhi ujebanu jewambe ukana Desire ransi zendrabo be waziri wa heledima ngemwema ukana baka tukomande mbaindu ya hula Dar es Salaam Desire ransi zendrabo ba waziri wa holozi alhamdulillah abaha inu kabati tabwereo Desire ransi zendrabo be waziri wa unono alhamdulillah kabati upashwende Dar es Salaam enda unono ngolo pitele maruf Desire ransi zendrabo ba waziri wa msomo owana kabati wendo Maroko izo ndizo nanzo ndo jabanu mwejibu izo ndizo nanzo banu ndo jabanu rejibu lana shati keso ya ukanari mbabao kajafanya ada mbabao mapesa la hapara mbabao ngeguzi mzadzao kajalolwa wana wala wana wazalwa ula wana haramu izo tabia hindi ngeya abo mndu hazaja banu haja kansi wakomori wajokangu aridunga mndungu shiyo majaya hindi tabia ibonge narkeradhi ardoso mana refundana karjavanu rambeza hensi itsohenda rijue enga namnaje ensi yatu jobadilisha dukana wake mahakama ila duanila wasane wapuwe mwanamkomorulo na mbendo bonze yashinde ibali ya jebangu mimi raia shinde ni ule hizo ndizo rajo hanza jerkensi vanu ridwesha lizizema dhalimu wala rituanza rambe madhamana wa ensi hatu aminukandu wakati ridwesha parse manufa ebonge ngamombosholo ni maraba menji nyandu kando mwaka dunge live wenu Mwenyezi Mungu ajelekomba vanu mlio ranyuru wana hanyu ruondosha hanyu ruondoma hanyu ikengwa wanono nsila tsembaye ndubadi kasi demare nyandu kaunga mjiundo bonze
ewange Mwenyezi Mungu najeleke omji wa mimbo ajum jikaundo nazalihaniha Mwenyezi Mungu ajeleke mbabanu waliongo wanono ngambosho maraba menji o wanama o habari za Komor Chaîne Libre de Comore asemsiambeni na ujenlieke mwanama karimu abilisi mbabanu aliyo Mwenyezi Mungu namnike hifadhi Mwenyezi Mungu amnike unono Mwenyezi Mungu yamtoe mbabanu kaundo yaliyo yarejei harumwe makazi yahe ba kartu jua inu hatwarindini kaundi za mhunda abonge karimlaha wani hezen to sasa salamu za hatu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjuhuna na wakati wasatsena ikahalakal mauti haririza zijamapia salam ahsantun marhaba menji